Dear Mr. Lonely. Mayata kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti taraken tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kwadag ito'y naayop. Isuro da kang agtaraken. Tapno amumton ti araramidam. Wen tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadagiti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen, anak ko. Tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadagiti taraken tayo. Kastamutan iti solar amulmulaan tayo kadagiti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadagito'y ataraken tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wen nanang, talaga nga gaggagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di, adi mong ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha nanang. Huwag nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurom ije pagadalan. Uray makalpas ka ko maiti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kayaten ti agiskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka nga agbisin? Kan amangan, no umasenso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kan awan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga amasapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen nanang, tatang, aggagatak, tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. At no saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta di yu kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, isun ti alaon mi. Naminton sumaron no. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakkalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi. Dagitay maparte adagusan ti itadyo. Nalawag. Uray kumaan na kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kami kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon. Tawan matla ti maaramitan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasauda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kun, apay akasla mabutbuteng da nanang kan tatang. Unay metten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklak ati amuda. Masadot da siguro nga agtarakan kadagiti ayop. Nalapit akas ta. Bakit? Tatang, nanang. Asino ka di dagijay atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Unanang, kunapay nga darmas da. Ay na, di mong damagan. No asino dagijay, Julio. No makitam kid di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sikod.
Kanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya? Nalabas kayo na. Naibagamot tan kada kayo. Asaan mi ako kwa dagito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi. Nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno, di momot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasan ana saya at mapasamak. Anya? Itanon mo dayta, iti amom. Digusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na ti kulungan da. Tapno sana naangot. Ha? Adaman ng dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan may adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat yar aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya kita kadagiti daw dawatan mi. At dasana na saya at mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakanda. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam ah. Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tada kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kamin kas katalagda. No agitad kami pa'y kada kayo. Bukas tangarod. Saan? Malo! Awanan kayo tibain! Awanan kayo tibain! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak pa itantawan kayon. Awanan ba yung dagiti at tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak pa itan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Ripildi dagiti nang patay kadagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti at tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas jay dagiti at tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-adda pang panunutan da. Imbaglaangan. Tadida ka inraman na pinatay. Sa anak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinam. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Hindi kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno. Ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy. Tadi mo pa'y lakabailan nga imatunan to'y farm mi. Addan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y lang agyan. Mabalin kumamot. Ngumubing ka pa'y. Saan mo akabailan nga aramidan ti trabaho dagiti nataengan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD? Ta minor ti edad ka pa'y laeng. Da kayat ti mapanijay, ma'am. Kayat ko kumalat na ti agyan ditoy. Awan ka di mom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tayo di may gamin ditoy. Katawan mo timbagbaga tatatang kananang ko. No, da kabagyan mi ditoy a lugar. Ladingitag, ngam.
Addan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho dito'y farm. Dituyak manan palengke. In makagkita iti agpakumboy kadag iti pinalingki da. Barang makaduwak ita. Kat adala tapaggatang ko iti kanak. Ah, dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalingki na. Asit gak. Ma'am! Kasapulan nyo ka diti agkumboy kadag iti pinalingki, oh? Sige. Sige man garod. Tani nagdagsan nga agpayso dagitoy awit ko. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige, ma'am. Kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan, ma'am. Isungag katang-katangak ita. No sa di no laditan ti pagturturugak, ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam basta jaklatan kaya ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod a nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ichay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas a masakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kan awan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalin ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat a masakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system wenno ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagain na plaeng, ma'am? Agyaman aklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo a makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo. Agyaman aklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo ichay. Sige, auntie. Takas lakayat kun ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. O sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan aggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot da ita. Ti importante, nagagat ka nga agadal kat makagraduar kantoon. O makita, ita graduating law student ka. Wen, auntie. Kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak. Ngagbalinak analaing nga abogado. Kat agyaman ako na iti Diyos. Tain sabot na ti kaskan ka anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak. Kat agyaman akbatlaunay kan ka. Kat ikarik. Di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, Barok. Iso nga ituloy mo, aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Auntie, tanong mabalin. Diyak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, as siwawayang agdakdakiwas iti kagimungan.
Dinadaal dati biyag ti daduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin, abit ti mada. Wananti. Kat inton nan anayan nga abogado ak. Tulungak dagiti maidadadanes. Ita, Mr. Lonely, madama ti panag-review para iti bar exam. Ket alaak manen da iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Ken kastameten na pagyamanak ti kaasi, ken panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, ket agyamanak unay, iting kay panangidrama iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kanto nga rod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gaputa isuda ket awanan. Alakastan, ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Teresa Calay, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kaya pinakibiyangam ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Ti ko namkit di. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod iti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabas kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Sana pudno day tamanong. Saan mo met ngamin nga ayaman? Iso a binulod ko. No si kamot ngamin ti bumulod iti ayayam ko. Kat iranamot a madamapay nga ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tari maanam ti dinadaal mo nga ayayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tarimaanan. Anya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaalam mo't lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Ninanognak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ayayam ko. Day talakit din, tipangdangram iti kabsat mo. Apay, napatpatig ta ayam mo ngam ti kabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga isuti kay kayat yaw. Day taman ang tibagam. Apay aya nga awan aanusam di takabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanan. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya. Nanang, apay akas jay ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo. Ni manan Max ti insurot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na taamangan ka no agapa kayo manan. Apay nga rod asan asyak ti insurot na. Ay na anak ko, maawatam ko mamat ti sitwasyon. Si Kati inauna, kat ni Max tinaudi. Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday ta ti rason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga akas jay. Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsenda inton bigat. Si kamot ti isurot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarak tumanan. Ag high school kan, kat ag nakam kakuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kini ading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayang biit. Nagsuksukat. Anyamat tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladawak pay. Nasapa pay. Oy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kayat akaduam ti kabsat mo magbag na? Nagbayag mo't ngamin nga gunggunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak.
Ngamno ni Max, gusto amin nga aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kaya't mo takabilin kan? Saan tatang? Hoy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka. Taisuti ko na ni tatang. Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang ti kayat ni tatang. Kasano? Kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumat ti pakaungong tam kinitatang. Sanak ngamin nga apaan Tapno kay kayat nakamat ni tatang. Isungayad addam. Taamom akay kayat na ka ni tatang. Saan kamit nga apaan na manong? Si kamat ti mga apa kanyak. Saan ka na sumanao? Kanakarkaro masurunakan ka. Ala, umunakan. Jak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka no agpaudi ka. Umunakan kunak. Apay nga idurunak ngay. No di ka pala umuna. Makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong. Umuna akon. Adayta. Sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manen nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang. Addan usaran mi no mapan kami ti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo, Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laeng. Wan tatang. Emil, tangay si kati inauna. Kitama ka na yun ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo tan, tatang. Apay kumangay, abantayak pay laang. Ni Max Latan, tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsinakit iti pagadalan nyo. Adalang saan anasayat ang mapasamak kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asika lang ti simangpat. Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo tanti aramidan na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo lang nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Diyak amo Ay unay kamot anak ko. Kasla awan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mat nga anak yo. Ala, siyak nga rodan ti agpaabagatan. Inak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo di ospital. Apay asaan nga baga kanyak ni Emil kat nakita na kanumat. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwarta nga igam ko. Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Katintaray da iya ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibakpay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Ngam pinanawam kit din. Awan matlahang maramidak, ura agsubliak. Tinakasagid kan kuha na at ipabasulan nyo. Sana siya. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka. Talagang awan panagnaknakan mo niya. Di ka kaya't abautan. Ang pilitan nakmet! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko abasol tinapasama kan kuha na, tatang? Tinakasagit kan kuha na ati aking basol? Wala! Tabi na ibayam! Nagdamag pa'y ti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga mo tinapasamak. Asino ayatin malalaam, takas ta ti ugalim. Jakpagan ano ti anak, akaskan ka. Sandak kaya mapagan anong anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarak ti bisikletak. Patsyok ang makaadayuak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana,
kumbuyo kunti awit yo. Amok ang marigrigatan kayon ang mga awit. Oh, alaman nga rood, Barok. Oh, naimbaglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na kanagiti karga. Sa dino ka diti pangituludak nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako na taano nagiti karga. Sige nga rod nana. Umuna kayon, tas umurutak. Oh, sige. Sa dino ka diti pagnanaudang. Maturugak iti kariton nana. Nagtalawag ngamin. Nauyong ni tatang kanyak. Sapi manawak. Kasta ka di. Oh, kaasi ka ba't nga rod? Oh, amangan, no kayat mo ti agtrabaho kanya. Aggarden ka. Agmula kayo iti sabon. Adda talo akakadwak. Ken saan mo muta na problema ti pagyanak. Taadda baraksyo. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lahat. Kaya't ko anana. Nagsaya atin ngay. O alang garod, sumurot kan kanyak nga agawin. Kasano? Awan matunay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho. Ngam kabalak mat. Ay, awan manandag iti talwa kakadwak ita. Nagawid da. Tadda ngamin pamilyada ng awidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit lata tinakam ko. Gaputa mariknak animax laang ti paborito dang anak. Apo, asino ti tao dita? Imbaw nak ni Madam amangyag iti abastuyo. Ado may mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano nga tani na doon na daytoy? Nagpintas matan. Ala amon dagiti abastuyo. Kit kita anak matlatan. Pasensya ka na. Nagpintas ka ngamin. Anya itahin tinagan mo. Kapin anom ni Nana Dona. Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mat ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastuyo. Tagsubli akmatan. Agyaman ak Intun maminsan. Uray saan mo nga itulod dito dagiti abastumi. Ay aban naklatan. Tasya kung ti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita. Anya ti bagayo, Nana? Masikog ni Jing, kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo na. Noon aramid ko tikas di iti katulong yo. Ulilan ni Jing, kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agden na, taaddaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo lata kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing, agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong nyo. Uray tumulong akto iti gastos. Agyaman na kada kayo, Nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man. Itata nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang ngamin ti magastos no nagarbo. Nang runa, katadan anak ta. Kan ulila ka magten. Kat sikalat ta Okay lang kanyak. Ti importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Amom, nakaragragsakak. Anad da anak moten iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi ti kalay sayo ka ni Jing?
Ang masikog man itan. Wan nga rod nana. Ngam husto lang matitalo taon na baat danto, iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak ni. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Agam, amang numaamwanda nga dan apudakan ka, kat maragsakan da. Apay ka dyan, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita man tinapasamak, nadadalan Anay ko manong! Jack mating gagara at dadaalan ti ayam mo. Anya saan? Anay ko manong! Tatang! Nanang! Ni manong! Jun! Apay akab kabilang tigabsat mo, ha? Dinadaan na namin tayo ayam ko, dadang! Ala, gusto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kabsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya di kayat mo asawan? Ni tatang. Kinagurak. Gaputa pa nagrik na ka. Kay kayat na idi ti kabsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan ti riknana. Kat, anya nga ro ti planom ita. Kayat ko ang makita ni tatang. Kat agkidawag iti pamakawan na. Nasaya at met, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di, Taad dapay naganakan ka. Agbati kayo pailang dito balay. Agawid ag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan tatang. Kat pakawanan na ko ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang. Adan asawa. Kanduang anak ko. Tatang. Nakamiris ako na. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kat, sa dino nga ro ti ayan ti asawa kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, tatang. Iti pa nagsublik to dito ay. Kaduak ton ti pamilyak. Inyam amok nga rod ni Jing nga asawa kandag iti dua nga anak mi kadatatang ken nanang Mr. Lonely ket napalalo ti ragsakda. Ita awanen ti dawatak iti Dios. Limag-an ti riknak ididimawatak iti pamakawan kadagiti naganak ko. Tuy pagayam mo, Emil. Agyamanak pagayam Emil iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan ti naganak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Ket ita taaddan anak mo, ditan amapanagnekam, asaan anagkam mali, dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil, at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una, gaputa manulangin nga aldaw. Kat mapantamot kan ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, Jack amo no ma-excite ako no saan.
Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tan tumatlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ije pagyananta? Oh, sure. Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti panagpasyudad talaang, hindi ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Uwan nanang. Liklikam ko mati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. Uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipud ubing. Isulat ti gayam ko aging gaijay syudad. Hoy, friend. Amom ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak, gusto kan ka na a Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Huh? Amang ano adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francis ka tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisingin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Kat, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka Naibag nga orasyo adwa Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka di ti makisango kada kayo? Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot tin mangan. Ngamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako unay para ken ka, friend. Apay anak ko ng tikas na. Gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak jay tao? Ay na, friend. Agaram to day jay ken ka. Anya kumangay tigapunang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na ken ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko noon niya ti kayat asawanda ta pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy! Itay kapay lang nga palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragragsakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan mat. Ay na, aklunam ngaminan, friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, amang ano nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan amaki boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita?
Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji, Ikarik, saan ka ngagbabawi? No bilang taklonem ti panagayat ko ken ka. ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot pa nagayat ko kan ka. Ngam, mabutungak ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ba nga pagbut ngam, Karen. Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklonen nak, katagdan natan? Aklonen nak, agpinatagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Isong ka inaklon kon. Kan may sa, nabayagan nga agdatdaton kanyak ni Benji. Ay na, sana all at talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat, bisan laeng. Anya? Umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dino ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga urayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahal naman ti rabi Di ka madanagan ko, nakmet. Makainana ka iti husto iti papananta. Hoy, jak amon wanya ti ibagakken ka, friend. Friend! Jak amon niya ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan da nanang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanya ngay. Saan na may sublit inalpas ang napasamak? Ay, no apay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngamjak namnamaon agundawayan na ti panakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man day di alalaki. Siya ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak mo tan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di day nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mimot lakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko. Pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ngagtrab-trabaho. Tapno laeng adapos-busam iti panagadal mo. Apay akas ta tinaramid mo. Nanang, Ang panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. At daditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat,
ti ama ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagahawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan ito maminsan ha. Magumiko makita. Anda ngamin na patag nararamidan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang, Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kwa na. gusto kayo, nanang. Ngamay ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngaben, no napudnukan ka ti maysa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka, ad-ad ako mga ipakita na kan iparit na ti panagayat na kan ka. Ngamsaan, takala at latan anak po ka. Agasam, tadi na kapay kayat akasarita. Nanang, Iso apang aasim, anak ko. Di mon pilitan no di na kaya. Tiawanan bayin na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukaw-latan akaslasot? friend. Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka di alalaki. Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! Uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan kwa na. Gaputa man umatan abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak mat gayam. Hoy, Ket, anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. Uwan, friend. Aramidag ti amin. Kan adamat karbangak kan kwa na, no bilang laang. Anya, friend, nakasagana ka din? Uwan, friend. Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? Uwan, friend. Masigurado ka husto ra ito inted ti may sa amakam amo kan kwa na. Nasayahat nga runo kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sa hamat tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Saan ang agbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayon. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapol yo? Kwa. Saludsudan mila ko ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Ditoy. Anya ti masapol yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di nagkalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kwa na. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot. Ni Benji. Saan na siya? Kan maysa.
Awan ti amok, maipapan kada kayo. Anya?